Ova prostorija je možda mala i ružna, ali joj zato nedostaju police. Imam par neiskorištenih letvi iz deponije Trebače, jednu USB-ku i nešto alata. Ovo je 10. epizoda Renoviram garažu. Od ovoga pokušavam napraviti ovo. Da ovu malu sobu učinim praktičnom, odlučio sam napraviti jednostavne police od zida do zida u 3 koraka. Pa krenimo od prvog. Nakon vrlo malo mozganja, shvatio sam da je nosače najjednostavnije napraviti od drveta, a najbliži izvor sirovine bio je na deponiji Trebače. Ove stare letve trebalo je kratko izblanjati, vrlo kratko. A kak sam odlučio da police budu duboke 60 cm, letve sam izrezao na željenu dužinu. Kad smo kod letvi, ove su se letve prije par godina sakrile u manastir i čekale da ja odrastem Olivera. Kao Đorđe nekad u samostanu, i ja danas u ovom projektu pronalazim svoj mir. Ima nešto terapeutski u ručnom radu. Dosta sentiša, kad su već bile trule, obrusio sam ih sa svih strana i napravio pred bušenja da si olakšam montažu. Proces je jednostavan. Probušiš rupu na željeno mjesto i po želji je malo upustiš upuštačem da vijak sjedne u ravninu s površinom letve. Science! Sad kad su nosači spremni smo i za drugi korak. Najprije sam označio mjesta na zidu, u čemu mi je pomogao crveni aparat koji baca zeleno svjetlo. Kako nisam imao tanji borer za beton, najprije sam borerom za metal označio rupe, a onda malijačima za beton dovršio posao. Prva je ideja bila napraviti modularne police s pomičnim nosačima, ali brzo sam zaključio da bi to bio malo veći zalogaj za ovog malog čovjeka, pa sam se vratio onom što mi je poznat. Par letvi, malo bušenja, tiplanja i šarafanja, nije neka filozofija. Isto sam napravio i na drugoj strani, a kad su nosači bili na mjestu, preostalo je odraditi i zadnji korak. Od renovacije sobe ostala mi je jedna OSB ploča viška koja se pokazala kao prihvatljiv materijal za izradu police. Iako poučan iskustvom iz prošlog serijala Renoviram sobu, toploti ne preporučam raditi kućni namještaj od OSB-a, osim ako ga planiraš dobrano utopiti u smoli. Ova OSB-ka neko je vrijeme bila ostavljena milosti i nemilosti vremenske prognoze, pa su je bridovi povremeno znali popit vode. Pošto smo mogli zaključiti prema broju nosača, u maloj prostoriji odlučio sam napraviti 4 police, dimenzija 60 x 100 cm. Naravno, zidovi su bili savršeno grbavi, pa je trebalo raditi i mjestimične korekcije. Stolarstvo je jedan od prvih zanata za koje sam se kao klinac zainteresirao. Često sam konzumirao sadržaj različitih u radi sam projektaša i moja prva ideja da nekad imam vlastitu radionicu proizašla je iz toga da jednog dana možda budem stolar. Danas, kao raznovrsni kreativac, drvo mi je samo jedan od, možda meni draži, medija za izražavanje. A od ostalih vidjet ćeš i u nastavku, bit će tu i željeza, i gline, i bacanja kamena sa rame. A da te još malo mentalno i emocionalno pripremim, osim u radi sam projekata, uskoro ćeš gledati i jedan moj novi poduhvat u horizontalnom formatu i naučit ćeš svašta o poduzetništvu. Nakon 68.000 okreta lista pile, za kraj stvaranja ove apstraktne umjetnosti, uz još malo korekcije, ostalo je položiti i zadnju policu na vrh. Podijeli ovo s nekim ko ne zna što bi od sebe i zabrati me ak te zanima kak će garaža na kraju izgledat.